Toma bilo neko posljednije kada je bila otvorena izlazlato mladi oblikovni tamo, gdje smo odbijali izložba, svaka je godina koji se stvara produkcije koji je i ova izložba na neki način je idonatorska. Kada je sada ovdje na mladite likovne umetnici se donirali od Fondacije za sport i kultura, a pored naša, preko Hrvatska, donirali aktivnosti na djeca za posebno. U ovoj likovnoj učestvova 20 volontirani umetnici, od koje 4 djece od Dnevnog centra za djeca za posebno. To je podrška kao studenta Centra za socijalu prema ova nevladina organizacija Hrvatskog udruženja koje rade sa djeca, a naša podrška. I ja svako naginiti se priključamo ova volonterska akcija, koja ide internetske ilike, planiramo neke sredstva za neka slika od ovdje mladih umetnika. Ja sam podružio peta poreka ova kolonija na mladih umetnici, koja je dobar primjer za ono što znači građanska podrška kroz mežanijeta za ove socijalni grupe koje imaju potrebnu podršku. Ja sam danas